Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiio Wambua niwakulya mbai ya mukamba ikwate Mbau mukitii wa usumbi na ngwatanio Azimio-One Kenya Raila Odinga Kusinda Usakuani wa Mwei wa nyaanya Aineenea mbee wa amemba mbunge ya kaunti isu ya Kitui. Kiio niwaweta kana nthini wa Azimio Akamba novo matonya utethekea nundu makakwata nyaanya mbingi nthini wa serikali ila yukite ingi. Kiio niwasia weta seneta nukusenga kuona ene ndima kaunti isu matena maendeleo ona yitina wa mbesa mbingi kolecho kuma serikali ni yakati aitula moti serikali ya governor Ngilu kwa kutumia ilovia sia mwenende na Onesmus Chalo nilivota witu kuma Kitui. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiio Wambua niwakulya mbai ya mukamba kukwata mbuu uteti wa ngwatanio Azimio la Umoja. Kiio niwaweta kana mbai ya mukamba ni nanengwe mianya minene serikali ni Azimio la Umoja na nomuvaka mbai ya mukamba ikwate mbau uteti wa Raila Odinga. Kiio aweta kika bindani kala efikita miakoni ya mbunge ya kaunti ya Kitui kunengane livoti ya uthukumi wake. Mbai ya mukamba nibikie kiwango cha kuyosya ndai ya nene muno itaonekana kuno ukamba ni yingi na mutongwe witu wa chama cha Wiper the Right Honorable Chief Minister Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka no mimi ya kututabia nitungame itina wa Raila Odinga na kumutethesya kukwata kibela cho usumbi cha Kenya andu maitu ni matabia nime kana decision yesu yosi weni mutongwe witu wa chama kitu ti decision yo yamana ni decision yukie itina wa monenania mena binya muno makali muno na ni matabia nime kana sinduila tunati tatongwi sioke kuno kwitu kambani sinduisu ni kwatikanie. Kiio niwaweta na kwithia mbai ya mukamba etana kwata mwanya wa munini wa musumbi na kwatia mianya kivathukanyo ngwatanio ni Azimio la Umoja na etheka sevya serikali mbai ya mukamba ikethwa inthini wa serikali na ikavikia na kwata maendeleo kwa kiwango cha yulu na kila mota atongo ima chama cha Wiper mianya ila manasukumia mbai ya mukamba ikwate nena kwatie hivyo tambai ya mukamba twithwa katikati wa serikali inakwa kusewa nito kwata ivela sia mawaziri, nito kwata ivela sia principal secretaries, nito kwata ivela sia chief administrative secretaries, nito kwata ivela sia ambassadors, nito kwata ivela sia chairman ma parastatals kwa yu nito naisha kivela kimwe cha deputy president, lakini twakwata ivela mbinge kabisa siku unandu maito na budgets targeted sia kweka projects kuno region yitu. Inge Kiio niwaweta kuma anyu vata seneta wa kaunti ya Kitui niwasukumia kaunti ya Kitui kuvadhiawa ilovia mbingi vala weta serikali ya kaunti ya Kitui ya vadhiawa kimanda cha shilingi bilioni mwanza ende asukumia kimanda kina chambata muvaka bilioni 11 vala weta kaunti ya Kitui ni mwe ya kaunti ila siele idho na maendeleo kwa kiwango cha yulu kumana na ilovia ila ivadhiawa. Kiio niwaweta kaunti ya Kitui na ititwe tina kimaendeleo ona kwithia ivadhiawa kimanza kinene cha ilovia. Nali kile kivilani ninethi yetu inengwa mbesa bilioni mwanza na milioni maana mwanza yulu 7.7 billion na tunokita na andu maitu nimesene yasaki na lazima tumanu nimesene yasaki kaula tunokitie kuongela mbesa sia account ya Kitui kubika ibinda yemwe twewa account ya Kitui twede kwasia more than 400 million Kenya shillings na ndo ala menda atu asimbesa hizi na magole makwasia wanaimbesa joka kwenyu itumekana so kana na mbesa hizi ngo na nyina ale anasia andu ma account ya Kitui mandumi mbunge ni ya Senate koka koma mandhi ya mbesa tiku wala mbesa kuma kinando cho. Kiio niwamutula muti gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu kwa kulea kuthukumithia ilovia ila siithiitwe ivathi wa serikali ya kaunti ya Kitui heiweta kana kaunti ya Kitui nitiitwe tina kimaendeleo ona kwithia inavathia wa ilovia mbingi. Ukweli ni kana mbesa si kaunti ya Kitui in the last 5 years ninatumikia naye na uzi wasio wako kila mwenenzi wa Kitui ana medho ni wene. Auditor General miake si on the reports yake nisionaitika na mbesa nitumiketa naye ili kuangula mbesa from 7.7 to around 12 billion ni mumo maneno wangai kwa senators yendi mbungeni mbesa sio nizio kwami wala masiyelile angi increment labda 500 million 200 million lakini kuangula mbesa almost double kaketho na governor unaenda kutethia ndo account ya Kitui thabasa muno dilivota bilingwa movo kuma miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui. Neta Onesmus Chalo.